ngasi ayu phong ki batuan tuan ba manipuri se phong sing amasum thoki ba thawdo wa thok sing digi maru oibe I paw sing khong ga saraga manipur top channel gi meki digi myam na thamsiki ahan bada Ukraine da MBBS pass tawraba mitei masa amagi career high court supreme court na kan mikre Supreme Court na National Medical Commission na sayol nipan gi manung da eligibility certificate pinna ba direction pikre Lebas gi mapanda leba medical institution gi manung da ma wediba Ukraine gi medical college amada MBBS course mai pakna tamba loisilaba matungda lebas gi National Medical Commission NMC da eligibility certificate pibina ba haizaruba da reject torakpadegi sahi khara sangna tamjaruba medical care manglagadra haibagi singnaba lairuraba mitai masamagi career high court of Manipur na kan bivadana tana Supreme Court of India na su kan viraktuna mangonda sayol nipan gi manungda eligibility certificate pinana ba order tokre lebas gi khwaidi gi wanglaba wayel sang oiriba Supreme Court of India na pikiba order singi manungda landmark judgment amani haibi yaraba order adu thasigi nipan da apex court asigi justice L Nageswarao amasum justice BR Gabai gi bench amana pikibani Ukraine gi medical college amada MBBS tamluba mahiroi adugi maming loitongbom benin kawi makumja English ngani ga taragani thoida matriculation examination pass tawkibani aduga kumja English ngani ga taraga maridana higher secondary examination pass tawkibani maana 10+2 gi examination mai paklaba matung undergraduate medical course ki dama Ukraine leba medical college amada tamnana ba apply tawkibani Mark application adu ayaba pirak padigi maakna leba adugi medical college aduda undergraduate medical course tamlakibani aduga medical college aduda tamlaklaba matung September 10 English ngani ga taraga mapanna mangonda eligibility certificate pibina ba National Medical Commission ayib sirul ama pisinduna haijakibani maakna certificate asi pibina ba haijakibada maakna undergraduate medical course tamnabagi admission tawkiba say adugi December 13 fawbada mak masagi say taraga tret ka tha ahum numit 13 ni shure haba wafam su phongdoki haidi aduga mangonda eligibility certificate pibiraknabagi mention ki form da mark ki pokpagi sahi date of birth asi November 1 1998 haina panki haidi Magna National Medical Commission the eligibility certificate PB nabagi dama haijakiba serol adugi matung mangonda haidiba certificate asi PB rakpagi mahutta October taraga matoi English ngani ga taraga mapanna council asigi maikedi gi mangonda so course notice ama oina pirakhi amasum NMC gi notice aduna mahakna MBBS course tamnabagi dama admission tawdringai gi mamangda masagi sai taraga teret mapung fana supam thokpadu sudana medical course tamlubana maki eligibility certificate pinabagi dama apply torokiba serol asi reject tawridabagi maram leibra haiduna khangalakhi hairi hensu pausna makhatana phongdorakli Atopa paw manamu Manipur gi tangkak ani gi mikal February 19 March 5 da pangthoklagani district mari gi polling station marfugo homdoi gi presiding officer BHM BBPet sing yearlift tawani amasum Texas amasum excise ki commissioner sing sindokre CEO Mamang thagi nipan Uttar Pradesh Uttarakhand Goa amasum Punjab yauna Manipur gi legislative assembly sing gi mikal pangthokadaba matam election commission of India ECI na lakthokhibagi matungina Manipur gi mikal na tangkak ani thokna thasigi kunga taret amasum mathang thagi ahumda pangthokani hairaduna tangkak anima ki election notification sing thokibaga loinana ahanba tangkak ki di nomination paper sing laushin ba fawba loiraduna scrutiny pangthoklaba matungda hana leblamba tangkak anigi mikal pangthokadaba numit sing asida pangthoklaroi amasum masigi mahutta ahanba phase ki na thasigi kunga nipan ni thokaba numita pangthoklagani aduga anisuba phase ki mikal na hana March 3 da pangthokani hairam adugi mahutta March 5 thangja numita oina pangthoklagani hairi masigi matangda ngasi EC gi maikai digi secretary Sanjeev Kumar Prasana ayib sirul ama tholakre sirul adugi matungina election commission of India gi chief election commissioner na lusingba commission gi timma thasigi taret amasum nipana hakthengna Manipur laktuna pangthokodoriba mikhal gi damak paikhalakpa thabak thoram singi matangna political party sing chief secretary DGP amasum state level officer singa loina chief electoral officer district election officer amasum police ki ASP sing Assam Rifles ki director general amadi law enforcement agency singa loina mari lenaba stakeholders sing dasu interaction program sing pangtholam khibani mikal ga mari leindana tuan bi issue sing amasum ground situation sing su commission gi team aduda khangala khibani hari
Masigi mathata commission mikhal ga mari leinaba input sing representation amasu mamang da laikiba phibam sing yauna ground situation punamak yenglaba matungda representation of the People's Act 1951 gi section 153 gi provision gi matungina Manipur Legislative Assembly gi pangthokadoriba general election asigi vote thadanagadaba numitsing semdok semjin torakpani haidi Panbayabadi Manipur ki Christian lining setpa miyoi sing amasu makoi gi loop sing ahanba phase ki mikhal pangthokadaba numit asi numaijing numit tare numit asi di lining amari leinaba thoram sing pangthoknadaba atopa numit amada hongdok piyu habi wafam sing mari leinaba authority sing da phongdok tuna lakibani numit ni gi khongsita Manipur laklam kiba ECI gi team amada team aduna all Manipur Christian organization gi miyut sing asu haktheng na unaduna wari batai sanaram kibani Amaramda dakak ani thokna pangthok lagadaba Manipur gi tarakani thoi subi state assembly election gi dama lokholak pathabak thorom singa mari leinana chief electoral officer CEO Manipur gi maikei gi ningthoka bamasum sagol sunumit khuding gi pangthok papaw gi mifam sing gi makha tarakpada ngasisu CEO Manipur Rajesh Agawal na pawmising ga unaduna mikhalasi ga mari leinaba wafam kya phongdok kibegi manungda Chusampur Sander Urkhul amasum Tamenglong district ki polling station Marfug Humdagi presiding officer sing EBM PBPet mission single loinana yearlift taunaba masakhang dokle haidi hainasu pausin makhatana su phongdorakli ato papawamana mahiroi singna vaccination gi paujeloi oirabadi masana khangni hidak kapthoknarakani governor Manipur COVID-19 ahum subu wave mayuk nanabagi damak lakholagli thabak singi manungda hauju phawbi goina amata ngairapa pambai oidiba vaccination gi thabak sing governor lagani san Jenims Rims Senapati amasum kangpokpi gi vaccination center sing hakthing nan satuna yengsin kraba matung asisu Suchampur amasum Bisnupur gi covid vaccine center singda satuni yengsin kre Khongsara du governor state asigi hel amasum district level officials singna COVID-19 vaccination program gi makhara khwaidigi yamna miyoi sing konsinduna hidak kapthokna bagi damok lakholagba thorang sing review toki magna Suchampur district headquarter gi Selmet Christian Higher Secondary School da hangliba vaccination center yengsin khibaga loinana mairoi singna vaccination program gi paujeloi sing oirabadi masa na khangna hidak kapthokna bagi dama thoknarakani haba wafam sing mairoi sing phongdoki Selmet Christian Higher Secondary School gi vaccination center asina maru oina sahi taraga manga dagi taraga nipan phawgi manung dalaiba mahiroi sing covid vaccine kapthokpagi thabak satharaglibani mafam adura governor na hida kapthoklaba mahiroi singa hakthing na wari sanaki loinana makki maikei digi mahiroi singda vaccination certificate vaccination base amasum kalam na singo yenthokhi hainasu pawsin makhatana su phongdorakli makhasa tharak oina to paw khara namu okram ibo biyauna mirep taraga manga na mirep se sing pisnakhre Amaramdana Khangabokta Congress na karisu tauramdre Zadumani Amaramdana Congress na miyamgi thazaba manghaloi Kennedy Mamang thagi nipana ECI na lauthokibagi matungina Manipur gi anisuba tangkaki mikhal mathang thagi ahumda pangthokani hairambadunga ji tholakiba commission gi surul amana mathang thagi mangada oina pangtholagani hairakrabasu anisuba tangkak asigi oina ngasi Congress Legislature Party gi leaders oidiba hanagi Chief Minister Okram Ibobi yauna Tongan mirep taraga mangana makhoi gi mirep se sing mari lena returning officer sing pisinakre Thawal district oina ngasi mirep se pisinaki singdi Thawal assembly constituency da Okram Ibobi BJP L Basanta Ilis Bim amasum ZDU gi ai sawani Khangabo assembly constituency da INC gi mirep o Surja Kumar ZDU gi thoksum Zadumani amasum BJP gi case Major Mangani Lelong Assembly constituency da mirep se pisilaki basingna BJP ki Y Antas Khan amasum INC gi Said Anwar Hussaini aduga Wangjing Tentha Assembly constituency da mirep se pisilaki banina pisilaki na BJP Paunam Brojeni aduga Kaksing district ki oina ngasi nomination papers sing file taunar ki basingna Kaksing Assembly constituency da NPP gi M Rameshwar CPI gi Y Roma INC gi Khetrimayum Kennedy amasum NCP gi Y Nilasandrani Sugunu Assembly constituency da mirep se pisilaki basingna BJP gi M Binod Wabagai Assembly constituency da ZDU gi Sikandar Alini Matangsida panba yabana hayeng fawbra second phase ki mikhal gi damak mirep se pisinba yaragani ngasi fawbra Thawalong sung Kaksing district ki oina mirep se sing pisinarakiba apunba candidate masing kuntrago humdoi sukre hain supalakli Khangabok ta Congress na karisu taramdre Zadumani
Congress lengak pairingai karimata tawramdre khangabo AC lambi thong thaknabi sing thabak phangdabana harol sing yauna ima ibel sing awaba kya adu lakhdoriba election asida mai paklaba matungna miyamgi ningwa thungna hotnagani haina ngasi khangabo AC da JDU gi mirep oinabagi nomination paper file tawraba matungna thoksom jadumani na phongdokre मान मखातना हाई खंगबोक त मिरेप अहुमना लंबा तौनरिबनी अदुबु ACSC की तुंगान तुंगानबा खुंगंग सिंगी मियामना नुंगसीबीबना मरम ओइदुना मियामना मतेंग पांगबीरक्तुना हंदकी मिखल असिदा महाकना सोइदना माइ पाकने हाइबगी थाजब लै हाइकी अमरमदना कांग्रेसना मियामगी थाजब मंगलोइ केनेडी कक्सिंग एसिदा कांग्रेस कैंडिडेट ओइना नॉमिनेशन फाइल तौरब मतुंगदा पार्टी एसिगी माइकेडिगी केथ्रमियम केनेडीना फोंगदोकिबदा लाइबक फदुना अमसुम मियामना नुंगसीबीदुना कक्सिंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी मियामगी पखलोइ ओइबा ngamlabadi मियामना थंबीरक थाजब मंगनना कक्सिंगबु वाता पादबा अमसुम नुंगाइयेफबा एसी अमा सोइदनो एहनगनी मणिपुर गी ओइना सिंगतमगी नुंगसिनबगी मरि हेना सेसिनहनगनी अफसपा अमसुम ILP अमदी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की मतंगदा मंगोइनरगा मियामगी थाजब लोइनना सिंग संगसिनगनी कांग्रेस पार्टी द मियामना थमलिबा थाजब कैदौनुंगदा मंगलोइ हानिसु फोंगदोखी लाक्लिब अप्रैल थादा पांगथोकदौरिबा जवाहर नवोदय विद्यालय की इंट्रांस एग्जाम द साउना माइ पाकप ngamnaba vector tutorials imphal online crash course classes 6 amasum 9 haujagadori February tarik 19 haujagadaba course asi nimit 95 subna pangthoksagani internet facility leiba mafam ama hektadagi yawba yaba course asida yawbi hauduna नवोदय एडमिशन फंगौबगी खुदोंग चाबसी लौबिहौ लोइना लोइना ट्यूटोरियल्स असिना क्लास 10 बोसेम की रेगुलर फाउंडेशन कोर्स फेब्रुआरी 19 हौजगनी अकुप मरोगी दमक पिजरिब कांटेक्ट डिटेल्स सिंग असिदा पाव फबियु मका सथरपोइना तोप पाव मन लुपा लाख 10 की मथक्ता ट्रांजैक्शन तौरक्लबदी रिपोर्ट फिरकनबा खनख्रे पांगथोकदरिब मिखलसिगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सिंग ओरिबा एकता जेन IRS अमसुम महेश जी जिवारे IRS ना डिस्ट्रिक्ट असिदा लैरिबा बैंक पुनमकी ब्रांच मैनेजर सिंग द करिगुम मखोय मखोय की बैंक सिंग द इलेक्शन प्रोसेस थरिङै की मनुंगदा सिंगनिङै ओइबो मोंग लुपा लाख 10 दगी हेना काइथोक्लबा नत्रगन डिपॉजिट तोरम थेंगनरबदि मथौ ताब थबक सिंग लखोनबगी दमा इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल रिपोर्ट तोरकदबनि हायना खनख्रे वाफम सिंग असि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ओइरिबा मियोय अनिसिना डिस्ट्रिक्ट असिगी डिप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस कॉम्प्लेक्स लेब कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोखिबा मिफम अमदा फोंदोखिबनि मीटिंग अदुन इलेक्शन की थबक थौरम सिंग पाइखलिङै की मनुंगदा डिस्ट्रिक्ट असिदा सथरकबा सिंगनिङै ओइब सेल थमजिनबा अमसुम लाउथोकपगी थौदोंना सिंगबा रिव्यू तौखि करिगुंबा सिंगनिङै ओइब मोंगदा हारिबा थौंग सिंग असि कनागुंबा मियोय अमना नत्रगना खरना सथरकलबदी इनकम टैक्स की नोडल ऑफिसर ना असिगुंबा सेल थमजिनबा अमसुम लाउथोकपगी थबक तौरिबा अकाउंट होल्डर अदुदा नोटिस पिगनी हाइनसु पाउसिनसु मखाताना फोंदोरखि मखा सथरकपोइना तो पाउ मन थोंजु असेंबली कंस्टिट्युएंसी द बीजेपी अमसुम कांग्रेस मिरेप अनिगी मरक्ता अवाय खुम तौनरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलिबा मंगा थोंजु असेंबली कंस्टिट्युएंसी द बीजेपी की मिरेप ओइरिबा वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिश्वरजन अमसुम कांग्रेस मिरेप ओइरिबा सेरम निकेन अनिगी मरक्ता पांगथोकदोरिबा मिखलसिदा बीजेपी की मिरेपना माकी नॉमिनेशन पेपर फाइल तोरकपदा लोइनगदबा एफिडेविट माकी मथक्ता पंदुना लेब क्रिमिनल केसिंग लोसिंदुना थमले हाइबगा लोइनना बीजेपी की मिरेप ओइरिबा थोंगाम बिश्वजित की माइकेदिगिदी इलेक्शन की नॉमिनेशन फाइल तौबदा लेरिबा बीजेपी की कैंडिडेट सिंग की मनुंग क्रिमिनल केसिंग फोंदोक्तुना नमसिलगा थंबा लेते हाइरदुना कैंडिडेट अनी की मरक्ता अवाय खुम तौनख्रे ngasi nungthil sanjen thongda liba TH बिश्वजित की क्वार्टर पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा मागना हाय कांग्रेस कुंबा यामना साउना लेरिबा पार्टी अमगी कैंडिडेट अमना तौरिबसी येंगलगदी कांग्रेस असि सिस्टम लेत्रे अमसुम ऑर्गेनाइज ओइदरे हाइबा ताकले इलेक्शन की नॉमिनेशन पेपर फाइल तौबदा हाइरिबा वाफम सिंग असि फोंगदो हाइरकपासी कन्विक्स पीरबा नत्रगना FIR लखलबा केसिंग बु फोंदोकदबनी मसिदा सेरम नेकेन असि ABC दगी हौरगा अमुक हन्ना तंबीबा मथौ तारे हाइनसु फोंदोखि कांग्रेस की कैंडिडेट असिगी थौंग असिना पार्टी असिबु यामना सोथबो ओहेलकनी हाइनसु फोंदोखि अमरमदा असेंबली कंस्टिट्युएंसी असिदा कांग्रेस मिरेप ओइरिबा सेरम नेकेना थोलकपा सिरोल अमददी माका लंबा तौनगदरिबा बीजेपी की मिरेप असिगी मथक्ता लेबा क्रिमिनल केस मरिबु मागना RO द नॉमिनेशन पेपर फाइल तौबा मतमदा लोसिंदुना थमले अमसुम फोंदोरक्तरे हाइदि
Thawong asi Supreme Court of India amasum Election Commission of India na piba guidelines singi wangmadani haina su sirolosina makhatana su phongdorakli. Amaromdana truck ani hijack tokre Jiribamdagi Singpuraga Impal tamna lakpa truck ani nga se pung nipan makhairom tabada NSN kini singnaba khulai paiba mi khrana nungkau area da gari namduna khamalaga numai namlaga hijack tawduna pukre hari phajin khraba truck driver ani edudi yaripo khoirom konjindagi kangjam Brazamani se yang gamari gari number MN019223 makapuna famina kiba driver adugi mami khangdri gari adudi thawal dagi ni hari driver ani edu khulai paibe singa duna faraga pukibadagi hauji pawba thiba khangdana leiri thawdo adugi matangda maraknakpa police na su thi humbagi thabak sathari haina supalakli atopa pawamana lambi gi nakalda bomb pokhaibada mari sire iraqi nungsup thamba province Anbar lambi amagi matai da bom pokai khibagi thawdo amada Iraqi lanmi ahum amasum Syrian amasiri haina security source amana phongdorakli bom adu yumse kaisa numita Iraqi capital Baghdad tagi nungsuplomda kilometer sahumga 10 rom lapna Rudba town ga nakna wa highway amata lanmi sing tongba vehicle amagi manakta pokai rakhibani haina Iraqi army gi lieutenant colonel Saban Zasimna phongdoki bom pokai ba aduda gari amangata thokibaga loinana lanmi ahum amadi driver siki thawdo adugi matangna security forcing na investigation chathaba hokre kumja englishing ani ga taraga tareta Iraqi forcing na Islamic State IS pu maithiba pikibagi Iraqi security gi phibam phagalakibani hainasu pausna makhatana phongdorakli thabak hapada sada kuntraga manga nupi gi sit khakhani ZDU Taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly Mikhal 2022 ga Mikhal ga mari lainana ZDU gi manifesto ngasi haudam lairak masin da leiba ZDU Manipur unit ki office da party ki leader singa phongkhre nupi singi dama government ki thabak hap yauna akhanaba reservation thamgi wafam sing yauri ngasi phong ki ba manifesto adu yauri badi state asida miyoibi gi hak khungaunari ba Armed Forces Special Power Act 1958 ki mayok da lepkani amasum Karigumba ZDU na Manipuri constitutional safeguard pibamadi territorial integrity nga kani habigi government pibaga loinana state asida stakeholders singa sathariba pistoki process thujin handuna mapung faaba solution amasum ikai khumnani ngai oiba insurgency ga mari leinaba solution ama thuna puthoktuna permanent solution ama puthokna ba central government akan ba pressure pigani na singamadi thabak phangdabagi samaksya mayuknari ba sigi top plan sing pakakani state asida capital formation name laba amasu infrastructure amasum facility sing matik sadriba sigi matakta geographical isolation communication amadi industrialization gi lamda lairiba matik sadaba sing mai punna mai onsilaga solve tawdriba makai thabak phangdabagi samaksya ko onba ngamloi haibigi wakalon phongdokpuga loinana party asina development amasum job generation tawbana singma mari lenaba thabak sing tawgani haina sa phongdokhi haidi atopa pawamana NPP da vote pirabadi chief minister ani Leihanbaga Managani CS Bijoy Manipur da BJP no lusing government manungda langhan khiba asi government asida yauriba NPP na maru eba masa oiki haina BJP Manipur Pradesh ki chief spokesperson CS Bijoy na phongdokre ngasi lamphel pawmising unaba mada CS Bijoy na haiki Manipur da BJP na lusing government yauriba NPP asi parasite nature ga samane ahauba uda naptuna hinglaga udu hatnaba sum tawrakpaga samane NPP gi MLA mari kabra minister loina piribini hek haubudagi government thugairaga makoina chief minister oinaba plan tawki BJP gi manungda langhalibasi NPP gi MLA marina anti BJP oibadagini Manipur gi budget tagi kanana 3% kai kakliba percent aduna karamba party da kana halli haibisi miyamna hangbiyu National Party Pamdre Hairagadi Manipur gi local party da nakai sengna laibida yaning da balaite adubu Meghalaya gi minister amana Manipur politically khud thingzinana ba khudong saba ma pibesidi Manipur gi miyamna yabi pham thokte amasum North East Hill state singi karigumba asauba status ama pigi haina khannarakpada NPP na government paiba yauragadi Meghalaya na namduna laukini amasu makhoina hai singba heli punama asigi mangjabadi Manipur miyamni NPP da karigumba vote piba taragadi Manipur gi chief minister ani leibaga managani Konat Sangma amadi Manipur gi chief minister amaga oigani
कांग्रेस की मैन्युफैक्चरो की मतंग नमहांगना हाकी मैन्युफैक्चरो असी बाजार नंगनब पुथोरकपनि सही अमदा नहारोल थबक फंगनब लिसिंग यांखै थबक फीगनि हाइब वाफम थमलिबसिसु वखल खंदना थमनि हौजु मणिपुर नहारोल थबक फंगदब मसिंग असि लाख 8 हेनख्रे सही अमदा लिसिंग यांखै थबक फीगनि हाइबसि थबक फंगद्रिब नहासिंगी मसिंग हेंगतहनगी हाइबनि मखोगी मैन्युफैक्चरो द मणिपुर रेजिमेंट लिंखतपगी वाफम यावरिबसि फै ing lising magsamapan maudraga mangagi BJP gi manifesto da Manipur regiment linkhatpagi wofam yauki center amadi state BJP yamna sonba matamoki matamdu da Congress sasan gi leader singda takna duna lakhibani haina supanki atopa pawmana aigi phone numit khudingi tap tawri Tamil Nadu gi BJP gi president amasum hanagi IPS officer ke Anamalaina ngasima ki phone asi State Intelligence Department numit khudingi tap tawri haina claim tokre मान हाई भारतीय जनता पार्टी BJP स्टेट हेडक्वार्टर दा मीडिया पर्सन सिंह वांगांग लदुना वाफम असी हाकिबनी अनम लाइन हाई मा की फोन असी तमिलनाडु की इंटेलिजेंस विंग नुमित चुप्पगी सर्वेलेंस तौरी मसी मपुंग फाना आइन यादवनी मा की मेयु के तौरीब सर्वेलेंस असी अतोपा थाक अमदा सत्ख्रे हाइन सुमाना हाकी सर्विस तगी तोलगा पॉलिटिक्स ता संगलखिबा हानगी IPS ऑफिसर असिना हाई तमिलनाडु पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ना पुलिस फोर्स की प्रोसीडिंग सिंग असी पाइसिंदुना थमली हाइना मराल सिकी माना हाई टेक्निकली ओइना DGP लॉ एंड ऑर्डर ना पुलिस डिपार्टमेंट की इंचार्ज अदुबु तमिलनाडु पुलिस की इंटेलिजेंस ADGP ना स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट असी पाइसिनबदौना तौरी अमदी ओइरक्लिबा फिबम असी लेबक थिबनी लोशिलकपोइना तो पावमना या स्कूल की मेरे मंगा की मनुंगदा RK सूरज नोंगमई पाइदे ब्रिंदा न ख्वाइदगी सेल पाइदे हाइदि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरागनिथोय सुबा मिखल असिदा या स्कूल कंस्टिट्यूएंसी दा मेरे ओइगदोरिबा अपुनबा मेरे मंगा की मनुंगदा सीबा सेनागी मेरे ओइरिबा RK सूरज सिंहा खक्तना नोंगमई लेते अतोपा कैंडिडेट मरीना नोंगमई लेरी मेरे ओइगदोरिबसिंग असिना पीबा मिखल की एफिडेविट फोंगदोपगी मतुंगिना स्कूल कंस्टिट्यूएंसी दा BJP की मेरे ओइरिबा थोक्सम क्षेत्रबताना माकी 9mm पिस्तौल अमा लई हाइना पीरी JDU की मेरे ओइरिबी थौनाउजम ब्रिंदाना माकी मिखल की एफिडेविट पीबा इन्फॉर्मेशन की मतुंगिना माकी इमुंगना सिजनरंबा रिवॉल्वर अमा अमसुम SBBL की नुमै अमा लई हाइना पीरी INC की मेरे ओइरिबा निंगोंबम हेलेंद्रो गिसु NPP पिस्तौल अमा लई हाइना पीरी NPP की मेरे ओइरिबा हुइद्रम विक्रमजित की ओइनसु 0.32 रोम पिस्तौल अमा अमसुम 7.62 mm की पिस्तौल अमा अमसुम 0.12 की डबल बैरल नुमै अमा लई हाइना पीरी ये स्कूल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दा मेरे ओइनबगी दमक मेरेप से थाजिलखिबा अपुनबा मेरे मंगा हुइद्रम विक्रमजित सिंहा NPP थोक्सम छत्रपति सिंहा BJP थनाउजुम ब्रिंदा JDU निंगोंबम हेलेंद्रो INC अमसुम राजकुमार सूरज सिंहा शिवसेनागी मनुंगदा थौनाउजुम ब्रिंदाना ख्वाइदगी सेल पाइदबा मेरे ओइरि जनता दल यूनाइटेड की मेरे ओइरिबी थौनाउजुम ब्रिंदाना सेल ओइना मुखुता लुपा लिसिंग कुन तोंगान तोंगान बैंक अकाउंट अहुमदा लुपा लिसिंग यांखैगा निपानगा चनिपानगा यांखैगा मंगा लेरि माकी मूवेबल एसेट ओइना Hyundai i20 कार अमा अमसुम Hyundai Creta अमा अमसुम Maruti Suzuki अमा अमसुम सना मोहर कुनगनिथोय रिवॉल्वर अमा अमसुम SBBL अमा लेरि मसिगी अपुनबा सेनफम न लुपा लाख 13 लिसिंग हुमफुगनिथोयगा चनिपानगा यांखैगा मंगागा पॉइंट हुमफुगनिथोयनि माकी मूवेबल एसेट लेते माना बैंक की कार लोन लौबगी सेंडोल लुपा ला अमगा सुमनगी लिसिंग अमगा चत्रुका 19 मापल लई हाइना पीरी अमरम द नेशनल पीपल पार्टी की मेरे ओइरिबो हुइद्रम विक्रमजिना कंस्टिट्यूएंसी की अपुनबा मेरे मंगागी मनुंग ख्वाइदगी लनथुम लेबा मेरे ओइरि हुइद्रम विक्रमजिना सेलोइना लुपा लाख 2 लिसिंग 15 मंगागा 17 यांखै लेरि माकी बैंक त लेबा सेनफम याउना अपुनबा मूवेबल एसेट असि लुपा करोड़ अमगा लाख 9 लिसिंग 93 चनिपानगा 19 पॉइंट हुमफुगा हुमदोइनि भारतीय जनता पार्टी की मेरे ओइरिबा तेज छत्रपति सिंहा की मेरे से हापा एफिडेविट की मतुंगिना माकी मखुत लुपा लिसिंग 19 लेरि माकी तोंगान तोंगान बैंक अकाउंट सिंग लुपा लाख 10 लिसिंग यांखैगा हुमदोइगा चामगा 13 लेरि माकी अपुनबा मूवेबल एसेट असि लुपा लाख 19 लिसिंग 15 चनिगा 13 पॉइंट हुमफुगा तरेनि माकी मूवेबल एसेट न लुपा लाख 94 सुहाइरि
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ